Menta perlok warak sepi ke kubo. Syatar bom ganong ba Arab mi gejing kelumar hakapur Israel. Tong hisap. Hert masun ke Israel ki headquarter sipai Syria had Damascus. Pakai Israel Defense Force daga drone. Ha entrance jong ke headquarter sipai Syria. Ka IDF Israeli Defense Force ka penya jakan ke straight. Banyada ya ka minority Druze community haswida. Syapang sithi jong ke Syria. Kani kawan hadin bau diaspora affair minister ke Israel wong badai ban penyap kelab yo presiden ke Syria. HX u Amichai Chikli wong yau Ahmed Al-Shara ke Syria dai ban penyap klem penslam shu. U khotru yo presiden ke Syria bau dai leno bad unong penyap breu bashir kai. Shu ki jaj pendeu red pa Druze ke Israel. Ki tur syakaput Syria Israel bad rung syakhendau Syria. Ki Druze ke Israel ki jamling bai ke kaput ban senok tilang bat ki Druze ha Syria. Kerpang na ki Druze ki berung sa Syria. Suspek na Syria ro kumju ki don ba jamling ba ka kaput Israel. Kajing senam ha Sweda ha Syria layap kumba arspa san pungut ki briu na du ki arsni balaleng. Kajing senam kapur hadin ba ki spai storkar Syria. Ki rung sa Sweda ban penjam ya kajing senam hapreng ki Druze bat ki Bedouin. Hakwe perkaliang Prime Minister ka Israel Netanyahu ong ba. U-IT ילדי בנמדון ג'ינקטה יקידרוס הסיריה. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, מהבוקר. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור על התושבים הדרוזים. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא נצטרך לפעול יותר. זה תלוי מאוד במה מבינים וגם עושים וגם לא עושים בדמשק. Peteng kejing kun ki kenta hadin bat kutno kejing menjur sange yasiat haswida. Ka Damascus ka penbana hak singi baar ya kejing sange thma. Ban pen kutno ya kejing upsnam hapeng ki Druze bat ki Bedouin. Ka balas dang na du ka sisjan. Bun ki Druze ki basyong basa ha Israel bat ha occupy Golan Heights bat ki syakriru ya ka Israeli army. Lajar kata ki nong wadaw ki keno ba ka Israel. Kawan ra ya kejing kanat haswida. Tang ban penlong hok ke kejingwan tuklar sipai jongka. Khobli sibun story telah London Network.